Dapat kita amat dalam tentang dapat tu pandemi kamai community dapat tu ke hawi kimau pere dapat tu kau foka kakai dapat tu kau ngawe kamai kakai funu orang yang bahe ngalupe hawi malu bawa pulau mari oh tahu fafitai ko tapi dia boleh ki tani fengata momoko aku tu pe usai pe ye tahu tu pe tahu kuat hawi ke yo te falolo hawi pe ko tahu tani o ahoni we are not to ku ai tani a ata ani ko ya we dia mai se falaria pa ko pa pe ta ko fo ke to fa mal mal pe tahu ko to ni e sia ka ko pe ke tahu Hopot mo au eki, hopot mo e. Kake. Tuha ke koe tuna tau kata ne po e taha ono, ai pa taha fitu koe ako ngā au e. Paro se, awhai mali, tambo fitu na se, tambo e ho eki me vipa e kopi karato. Kai whai pe mua ki whamatara. Whikau ki pia mo e potngau e ako ngā au e. I he tau konu tau hanga ki ai. Ka i he me lolo tonga ni, nei koe pachete potngau e ni, nei walhui 1.5 milion. Whikau ki e ni ki he te au tau 5 miliona, ki e tau whapanga, tau hoko mai he ni. Kau e ngai hika ai ko ni sea, ai panga tau 10 miliona, koe project ia koe ni. Ai mla exporti koe ni a tonga hai. Kau ke ai mo 1 miliona me Australia ki he whare e tahataha kau ai apia ko e wha i tonga tapu ko fitu e Out Islands kau ai o mua ai ko no muka tungua whanoi ka mo e early childhood e ko e kintakate ni whanoi ka mo e koristu pauto a se pau tai mo e 3 miliona me pangea mamani ki he tonganga e pe ko ne to ki lava he u aplauto rio matuaki e ngai ha ko ne feliri waki e a o paspense i he mawanga paanga ko ni ai wasko i he e pacheti ko rio e taha se ko to ko to ko ai se niti ko i post secondary pe ko wako malunga nge e ka wai ti he ko fokololo ko koliswa fai ako o ai mo parte mo me ai ko pese o no areva e na u ko ka mana to ange ko ya ko ako swa teknika ko ni fololo ko aluno ma pe ai ko so fai ako pesi wa fitfa wa fitunima ka mai wa fitutol pe mo wa fituon ai ko hinga fogia ko na hiki na to me ko ngai ako ke university fa fonua pe fata ta hai mai de van se ko aure ko foi grant ko 5 miliona ke kamata po tau pe aure vai ko se ni dia ko ke fale de aki university fa fonua he ka unga o sto de vai pacheri ka pa pe fo ke as ke mahino ai ngai fa mori ki mua i he ti he mo bu pa go po nga ko ka ke ta o ko mai ku no are va he ko nga alu de vai pa nga ko ya ki he university fa fonua ko ni atonga ko nga ni di lai pe ya pa pe ki he ni se pe mo tana ke pe ko la ko ni na e ta pe pe se te tolu mai no to hiki ai ko ni ke va he pe se tol ko ni ta lo tonga ka ke ni pe mo ta fa miliona me project ko ni set pe project ni fenga ya ke mo mia ki hono to nga ai ko ni mo to ni nga he technicale ako technicale ka uma no to tongi ako ai fa na o vai to wa fe se ai fa na ko ni ko ki nga ta pi to ta pun ka ma fo ke mo tu na ko mai ai ang mo na ki allowance na ki se dit no ko wala me pe he ko me ma winga ni se ki lava o to ko ni ki na to o pa ki lava o ku tau pe ma si va nge ke o ai hoko ai ta ma u na u tu ma fa pa nga le
pau ingai ke motuhi ai ina wako pe ko kumi hana mo yanga se ai bena so fai ke te me aki o ka o hena pe mo ta ko ni o miliona ki ma me to ko ni fana wako o ke ka mo vai o miliona pe half a million ko ngai pe contribution ni a kuleanga ke project ko ni u fa pa ngai se ai na ko I tonga hai ai ka wai hange ko preparation ko crown wala me pe ai ko ai wa million nai contribution wa sen ke ta fo ke project la ko no fa le ama sport ko ni kai ki ngata pe ke nga ke tonga hai ai fa wa ya ke la wa o develop ka ko no fa ka la ka ai sport I tonga ni ko ka nga we fo ke ko nga we ni se o ki to ta ha fe fa nge to no ai to la he ko ni o ko nga wen o na Wakefield o peseti ko pa cheti wa ke ka nga we peseti ni menima ai ko peseti ni menima se o pa cheti a ko nga wen o wa ke ka nga we ai ko ki fa mata no pe se ko ti pe motan Italia nga feu pa ita pe to foto a do pe malo se Malo, ai pare mia io a tava palu Tapu sia. Tapu me mi pa mi kakato. Pe malo tama buin week. O di pacet ko ni sia go fe la ha pacet ko ni. Go fa malo ki miskara yo no fa ko mai ngai me ko ni aki pe ia sia ana ko tutu ko ni o fai ko ni ta ni agora que university ko no te que foto o mauinga fo que ako se ngego fa la ki ai o mauinga ako que hanga ara que fa nau que nau ilo mama para lava mo uia te na to pe ha fe tu be mama no nau ia pa ko tu la ko historia ia tongani foto ko ni pe fatata hai mai gia ia ko sinolo o ako teknikare a ko te meka que hoko ano pato lá que é fornoan gatunga e a taimi te ta fi maria ka ko me go to ai go de no que insta ko la vede mo tuani patu te fa ton mai ko hoti go ni ani go na waka go ni mai to hi ako toka mu ako ni Bachelor of Education, and the Kamata Magoni, already my eye. I got lucky for graduates where I have not have value. What might I hold? Unavahe no more of another, another year, he mataito here, two of them mataito. Of course, who got up to Tony Magoni, about Ogana, another two of them mataito. Ya una ko to fa malanga to sia ko tu lai about te hu ba mo so fonga niwa o hu ya ke University of Christ ka ho TNU mata te ta o pe pa mahau pe va hai ya mata to hi ka no mo pe o sia ko tu o ta fa fi mari te na ma fa pe nga o ta ko pa ke pare nya ke fa mara mai o to ho kan malo se tu be fa to ko nya tu ge fa fo ma ko rock ma tai to fo ge ni I kai ko ka mai pu re anga wow ki he degree level lo ai bachelor ko ni early childhood pe ko ta fa ko ni ai fa na ko ki lu pa na hu la to hu primary school ai ma tai to ko bachelor he ECE Pagosi recognized we accredited in DMQAP. I go to you when title ke na wa hange ko u programa ke o tari DMQAP ke na wala ke hale holo ko o recognize ko bachelor degree na do. Malo se. malo Malo bito egnista. Ego go veo ya pe
ko da wala ke level ko degree e na tur ke wafta valu pe to ki wange pe i pachet go ni instama ko fa no mo fo ke ton ke pe tai na huai o pa wa ha po su wa ve la po ko tai na fo ki o fa o ha ke pe ka fa fo tai ni o ku wa ki hu wa fo ke wa ya ha po si pe le la wa ho ia pe to create level fo po si pana to au level ki fo permanent post ai ke pe malo situation ni o pa hu wa te to da ko di na ya ha fo po si wa ve la po alu ha to pe amore wala dia to ta dia ke ta fa ba ho ko pe ko to no ai pala ni pe ko ha ke grade there for post ko ya ai fa ang pe ta mi ko contract pe ko la wa ka re wa post ka to ko mu ke ka la wa pe o fa si o ke fa le pe ko ha ko wa ke e to ki fa no mi to fa pe e le vol ko e ta mi o ya for post pe establish ka ho ko ke malo se malo e ska o sei porque lo meglio se che ratio con i gondi ai ka fa ya ko isi ko ke to la ko fa na ko fa malo e ska ako toka mua o ko se fica ko to la fa na ko pesta valu palani o ko asia to la ka fa ya ko pa o wa ko sai ko wa fa ko ka ke la ve to ha ratio ke me mi sta ko to fa ya ko tau fa pe fo no tau no ge fa ya ko ka ke to fi ha fa na wa ko la ve ise abia ko ne fa fitu to ka mu ani o stu to ngan pa ko o sila valere be ka wa ko na was pas dai o fa ya ko ka te fa ki isi ko ni nga na wa ko tono pe ako to ka mu ko ni o ga ke pe ya ka ko pure anga ka secondary school ke ha ka fa ko ke ka go tu la pe ka pa ta mai ratio ko te ba be fa fu ai a fa ya ko ta ke to fi na alo ko tu ta ni mi ko fa fu ke ka wa ko to wa mu pe ko isi o to ko wa ai fa ka to fa fi tu ai pure anga ka mo wa ko ai si fa ta ha le ba ya mo dem to pe lao ya ko la wa ya nau to graduate mai ko mo nau pe che la o nau tau pe o nau la vai a no to anga ya ka se o la hi ka wai pe mo ka fa ya ko isi o ka ya nau matai to pe ko nau fa ga ilong ai de wa wai pe mo u la to mai u isi tau pe o nau to ko si yang he u isi ni ka ko tu ka di mi to ko wa fe ai o wo fe wa ai to la fa lu fu ko ai ka wa ko to ka mo pa malo pito isparmi ko ka pa ko to ko wa fe sia ka mo tai to ko ni mo tai to ko na ma pa ngala sa bitu to man na wa ko ka to pe me siti ko ni apure anga ko tu la pa wi ya ko ki merci pe ko ki tano te va pe ki pu to ai hu ka ma to hi se na ka lo to mo to an ko state visit nge ko ni afio ko wana ta to lu na afio wana ta to lu ka to anu sila i fe tu ko to na na ere je na haere ma me fe meta ko ya ko to mo ai bane fie ma ule wa ke ni sta a ho ya you have me fire ma dai to ko ni musila e sila pa fa to tari teachers council tari university e ga me pe tongan ko do ya u dise e fa na we ni e sta hange be ko o me ma ni nai o tan be na huwa nga we wangi na we na wo ko ga he ko foi ko condition anga e be da de ni misla ke fakatonga fai fakatonga pa context fakatonga fe pe wata fe pe pa no sila fe pe pa tahi i sila pa fakatonga aya ku malunga be do atunga ya go taure fakatonga mo ta me fakafonwa o fa wa ke foi originality go o tanya musila o le le go anga to kamu wa musila na uia ko
Pacifica ko certification Pacifica au ke le ho ga te I time pa ko tu fe ma be ta ko fa ma winga ata me fa to ngase e kana na la be iloa e ka we fo ina ko tala noa a methodology nga we fa ma la ya ki I research ki masters a mo PhD fo ina ko tala ko methodology ko research method so ke ma winga be ta le fa to o ke lo pe ya wi hangi tau se so la ke tau le fa to nga hangi ke ma ta to ko ni ko fe ba be ko re ba ke mista ka ya time e huwa ye ka mu ako ko to ka mu ako I re fa to nga fo mo ta to to nga I fe ma na fio te di se be pe na to e a habtu na ka matai malo mista Asia ko tu tata o ke mau inga ko ni o early childhood pe ko ako ko fa nau o te na to pa na to ko ke la to hi se o ka he di ha do hiki ko I ngai ta o mai ki mua na e pa pe di mano ke fo ulu ai to ko di ke u easy pe ko ako to ka mua ka bu hiki he ta o ni ko fo tu mai ke he ala to ni ka ma ta ta fo ke hiki be di mano a u ngia ke fo ulu se ko nga pe ko fa to ngai ma hu inga ko ni o ako to ka mua pa I wano ta hiwa na mahino to pe na kamata ko polisi pulianga tuku ki he kasia simo private sector ke dau fai hono ako o ako to ka mua pada mai ko ke wano ta hiwa sia na ki PCP wano a petele holai ai to lahi o fa na ko tom ke na wi lo ko ako to ka mua na I lo ko ai na fai tu ne pulianga ke tau kau atu I hono tokonia ai ako to mua o I ta ko ni fa ko hili o la ke le vai mi ta ha fa fit ai ako to ka mua fa fitu wa fo o na to fo tu ko winga pe ke fai ngo fuan ke ma tua ya ve na fa na ke wa to ka mua o fia ke na ko ro pa ko winga ko nge e popo ki he fa mara fa fo nga ai ma hu winga ke tau ako I KC ai fa na o pe ako le pa ko bachelor ko ni isi bo ni ako tu ko rati degree au fai pe le fa tonga o pa ko rati degree pe fo ya ko sia o accredited he po tu nga we ako to kara to ke ne ga degree ke ka wai ko degree I hang mo wala me pe he ka ko ne rati degree ko hinga pe ko ba hinga I he time ko ya pa wa mai ke tai nim ai ke ai ha kau fai ako ma teu ke nau ako I fa nau o teu nau tolu ke ki bu ai nau hua ko ke lau to kau ku mai na be ai me ko ngai pa ho nga ko fai si o ke ko nga ke treat ta tau pe ai e ko nga he ko start e tien ki wai bi o recognize I bet you la malo se malo e pare pia io nga tapu tak mo feito na exia ko fata pen ke o ik me mi pa ko mit ka to ka fe te hagi la ki o to na ya ko fa malo pen ke minista e nga wela men put nga we o te mai estimate pe mo budget ki nga we put nga ko I ta o nga mai me mo exia ko kuptol ko lao ke ako o ku ha mai no mai ai ko to ton e tamsi me ta ina ko to pe ke ne ma ha ko lele o ka ke ne ma pe ha ko ha pa inga ko ka ko ma o ya ko o ku lele ai ko ta nga ko to te ko pe mo ya ko o fra ta mo ko to te ke ma o he tamsi e mo ta ina ko ai ko lele de o sang e ta nga o ka to ko ni ko se o te ta fai na lele ai ko na ta wang ma e fa na ko ne fo no ai ko ta mo ai ya ko o ku ta nga ko to ke ai ki ma o ai ko ku le se ko to ka ngat ki estimate ko ka ma ta pe mi hingo wa ko ne ko nga o ya ko me ya ko nga o
pe ku ke ta ko ke u ke pot ngau ya ko me ko ngau he ko to fo ke ngai ele me ni te ya ko ngau o ave ke university ngai ko nga ko nei ui ko training ko ya ko ngau ai ko kamata te me ko sa fa ya ko ti he ya ka fo lo hau ko ai ka ko altahi pe ka pa ku ke ai pe ngai ele me ni ngau ke to lo ka ko ngai ko hinga te fito e nei whakai ngoi pot ngau e pot ngau e ko mea ko ngau e ko iai ai ngahi a ko ngau e ko nei whakahoko ai teu ki lawe a pe ki he palan ngau ko nei o mai he pot ngau e ko ki he tau whapanga ua noa ua tō ua wha ki he ua nima wano he ko tu whakoi prokalama pelan ngau en tentataki ai no ngau e ka pacheti e ngai tau ka ko mai ya ka pau e ala e pelan ko ya o mai no lele ke tau to e fa mo fuare va e tau sio ke pacheti e pe sta to o pelan ngau e o ka mai e ko ngakilalo e pe si ka ngai lao mangai tutun ngau e mangai hele apa mau inga ke tokanga ke pot ngau e ako pe mo ya ko ngau e o polisi mai le vange ko ya kwasa tu la o ya ko wano tatolu o aluhi foi ki la o ma fai ki fa le ya ko mo to fa mo ya ko wano was ma fa ko la o tien ki we pi was ma fa o aluhi foi ki la nga fa ki ya ko o was ma fa ki was ta hiwa o fa foi o ko to nga ta win se ke ko ngai la ko ni na se fa ton le ngai la fa ton pe o ton ke ngai la fa ton no ki he pe ngai la ko ti ke fa ton o ko la fa ton o ya ko wano o ko la fa ton o e tien ki we pi wano pe to nga ki ai la ko nai wa ma fa ko me ta ko to ngai o as me ai to ya nga fa ki he ko was ma ke was taiva se ko galanga fare ko ni na sfai nga we kiai e wa fe wata o ya langa fare fo o ya ko ke kamata no nga we aki me he wanoa o wa ke wanoa to wa o ko ke labe mo tan ko ha ke nga we aki e langa fare fo o na o sono fa u kai ki nga pe ala nga fare motu ko na osfai hono CV hono review pe fa ureva ai ala nga fare for all ki nga aki me wano wo wa ki wano tolua ka ko ha po ki pe store van pe o palan nga o ko ni pe store valu o ko ha ia I he te pile figa tataha ke foto tu ngau ke no to ngai mo fakalele ko ngau figa o ai ko ngai ngau en ko ai CEO ko ko ngau figa o aki o pase faka ata pe faka hoko ai ala nga fare ki ha ko fo o to pase vai ko en ya ke wato wa fa ko la pe se te wano ono fakaho ko fatongia ko ni ki ala nga fare o ya ko fo ka ko ki aspi ka wasle vai mo ai o nga ya ki ala nga fare motua ko e wano wa fa ki wano tahiva dengan me yo fe mai motan ki faka mai no mai mo pe ko fe ko fe tu o al ki ai ko ai nga o ko ni ala nga fare fo o ko ala nga fare motua o pe mo ngai me o ko to kan kia I he pe sta valu hangi ko me la kia ai fa fonga tonga ta valu o ase ngai fika ngate wano wa e te ke ma ngai fika ke wano wa tolu ke mo wano wa fa e ko ngakilalo e te pile ko ni pe sta valu o pase fua pe ola o yako ako to kamua o ku ke asme pe hai unity no ngau aki ka fitual po nion ko tu pe mahalo ku ingen ke ka lava pe ko ha no foka unga
fika e wano tahi ba la to hita wono o ko fika e wano o taha ko fa fitu pa te mo fika e wano o taha ko fitu nima ko polisi form wono o ko asia ko le fra Britania I he wano o taha ko pese ko va fit ko infa ko tu pe ko pese malo no ka lava he ko ke fa mai no me te pile pe ko hinga kia pe I olunga I pe sta hiwa ko asme pe ai a hoko atu ai ola ko ki he ko si form wono wano o taha ko taha no ko ni hiwa ko tu ma ko pese taha no ko ni hiwa ai o ku kapau ko hinga ni ko ka lava ai ko ka lava I fika I wano o taha e form wono ko pese pe taha no ko ni hiwa pe hoka kare vai ko ka lava pa ko to as mere vai I foi line no ko lava e form fitu ta me tangata ko pes ko wa fit ko invalu ta me fe fine ko fitu ko niu ai ka ngai fika ia o wano o taha pa o te ale mo fika ko asa ke pa ko polisi pese ti o to ka o bla ka ta tani ma pe mo to ngai ai ko fika ia o wano taha ko pese te ni mato ko ni ko be ki fa mai no mai ngai fika ko ni pe ko uhinga ko pese ti o ka glavo ai ko fika le vai o ko I pese ta wa lu fe ko ak me la to his ta wono o ko asme fika e ua ke ta wono o taha wa ma ko uhinga ki ni si ko ki fika ke ko si mahalo ko pese te fa fitu ko fa fitu uhinga ia ki he le fa Britania ko fit ni ma ko uhinga ia ki fika ka ngai leson pe ko asmai ai ko ngai fika ki o ko tokang kia ko hifo ko ta mo ko ke mau ai ko lelei o ko le mo fika taha I he pesi tahiba ko ke te ile to na kon ki o lunga lai ko mo mi ko fa pa anga o ya ko lai o fa mole o sto ngai mo ua o asmaya ke wano wa ke ta tolu wano tolu ke ta fa wano fa ke ta nima wano o nima ke ta ono ko ke fe pe ko ha hinga ngai fika ko pe ko peseti pe ko pa anga miliona pe ko ha ko hika lava ke ma ringa mali e te la o ngai te pile ko tu pe ngai me mo he te tok tokang ke anayang ka te hoka le ba ke estimate ko na chu ko ala talia te ko na ngalo me ni e plai la he ka hi reference pe tari mai malo alo se ta vo feitun ta mo me vi ba komunikar to ako ngawe pon be me fo ngala technical especially post secondary ko tertiary level mo be wo hiki ge me si fa fo no ako ta do high school se ke le de activity se ta ni ko to hai pe ta ho te ke fa ho ke activity o sto ka mai u wa ko pulianga ono fa ka ko na ke le de activity ai ke ai pe ai ako ngawe I fa tongi ako ya o pot mau ya ako I ala nga fa le fo dai hu mai ko to ani nei fa si o se ta ni ma ko o hala fono ako ako nei tal ko no he kamata mai ta ni ma ko o si pana fa de va feinga ki si la ki fa no review wa ke tau si ko hai me nei lava ko hai me ko ki lava ka to fa de vai ha to ka ko ha le va ha tau fo tu ki ka hau e pana fa le va ka ko ni se ka wa si o ko ange la ka pe he parani ko ni ke diri ko alo fo mua e pa fa ga to nga we ko ya la ka pe he nga we ko ni a si o ko ke ai o ECE ke to ke va ka ke puria nga ke ton pe ke nau stay out ke ta no foi tua ke ton ke nau to kon yo no mai ai ha u ECE ko nga pe ke fa ngo fuang ki he kakai ki na lava ave na fa na pana lava le nga ko ni hang lo me fa fo nga ko ke tu ko ki fa nga we hai pu le nga ke ko nga
o ku kai ko no mo lo ke fogia fa o hakakai haripoti pau ke mai fa sio kai pulianga pe ko hal fono ngai ko o ku mau fa kau o to ke fa dia ai tau pe fa tau mo ke ai ako tau ho fu pe ta ni ma ho ko mai pau ku ko ngau ko pe ka ku tu ta ni mi tau ke le de mai he ka fa ngau ke tau sio pe ko mia to nuen pe hal fono ngai o ku fa amu ko ke tau no to ai se ko mea kon ki he lava se ko me ke viate fika ko ni se i he si vi ko ni ai fo mo no ta to be ai ta we ta be ta we fa muy wa no ta hi va pe se ti lava tolwa wa no ala ko ni ma fa wa no wa ta ha al hi fo fa hi va wa no wa pe se ti ton ke ai o ku te le ho pe ai na expect pe ko nga we wa e ki al pilar ke wa uhingal mahino pe ia na ai la hitai na e palpare ma ko nga ko covid ta iba pa tu ke tu ate pa mo si ai ko tu kai ka me ni ko se ko ya to anton pen me le ko tina public be pe se de fitwalo i wa no ta valo holore va no valo ta iba fitutolu he wa noa ua taha leva o no hiva pe wa o no to ai au mahina o tele holo pe no futu fitu ngo futu again o no tol I ta ko osi ko o expect he puleanga mo ko nga ko pe he nga ta ko ngan ai wo si ko to ai high school mo la to hi foi no fo ko ni time de covid Poi con me penia ki tonga ni pe me pe ka wai mo mo me e ta finga ke tuli ha ke tai mi la na mo re ko ia I he wesia ko he covid ta hi ba pa ne ona le mo ka ma re tio tv ta o si lo le pe ta to ta fa na ko e ma lo ka na no fo ko fa no le tio ha ho wa ta pe ho wa u se ai ko ka fika ko o mai fa wa ai o tu ma halo ko fa ta pe mo ga fika ko ni Papa ke pe ai o ku fai a fa fi Malaysia fai pe ngau e pot ngau e ko ga pe ne un ha ngai fai ngata pe ngai pe ke te ke ave ngai resources pe ha ne ko ga ke to ngai ke fa na ko ngai fika ko ta to ta fa fa von ko ke ma ke pe pe se ti to ne kai la pe to ke ga to fa ho ka ke fe to ma lo bi malo pito ikinista ai mai ngai tal ko ya kapau ko fa hinga pe ai ikinista ki pot ngawe ke lau pe ngai ya ko ka teknika le ko ngai ko lisi ko training ya pa fa fa ka ko hange pe ko me na la ke nai ko hinga te fito training ke ngai apia ko o fa te fito ata pe I training I ha ko ngau ata ko lot apia ko ia ko ngai sila pa fa ko lisi pe ia o ku le ka ku ka pa ko me pe o ku fa am ke pot ngai ko me minister pa ku fa fa pe ki motuan mai no bito pe ko nga ko ki CV lo ak pe mo ngai no mo ngai fa ngata na fe pak mo fo no mo maman ka to I ko kita hiwa pe o ka kita amanak ta tuli ma o haola o glele ya ta amanak pe ma o ola fa fe unga pe ki he tokunga o aho ka hangai ko o ko tu pe to ma ola CV ko ni o no wa ko tu ma le ngai pe mali te tau mama te kia I ola ko ni he o ku he ko si fo ko ia o matunga pe fo ke lava mo to I fa nga CV mo no fa hinga lava mo to I he o sa CV ko si ko tau ko si na hange pe ko me na me ke minister na lahi wesia ai time yako pe mo fo nga o yako ko vitahi ba penere be fo time na fo ka to ta me ki o ako mal pe na fo te me ta mo ko nga pe na fo te me ta kana kai ki fe unga
ai tai mia ko ia ke ko ka to ai sila pa ko tau ko ia ka ko sivi na se ti e ka to sila pa ai ke tau amana ki ai ki haola o fu de i ko ka pa na sivi pe fa nau e foi konga ko e a ko na nau ako e ne mai pe ai ola fa tau ki me na ya ko he fa nau okay ko ngai me ai to fa ki ai fe me aki amu yang ka hoko to ki Kalau pe fa ko tu ke to ne pe na mana ke fu la de ya ko isi ko fo fitu e wano wa ta na pe se te no hi vai la wa pe holo o no tolu i he ta ko su ai ko afe ke na ta pe le na le ya ko au ki he me ya pe ke Christmas se ko hinga ke fe ga hange ko me a mo ne me e fa fo nga ko la hi ko tai mi na mo le e pa ko fe ga ko ke chapu pa ko bon pe ya ke fa si ko no assessment ni ka ko fa vi pe na holo ka na ke fu holo fe al be no hi va ke pe se pe e ono tolu se sa mo si ko fo mo no na mana ke u fa ma hi no tu pe na al be pe se te fa hi va ke pe se te tol ai ko aske ai ma hi no pe ai we sia kana e na ma expect ma to we to pa pare man ka ma lo pe nga we ka fa ko pe nga pe nga ka fa ko pula ka we ka fa ko sia si o lava pe o tau hi pe ka nga hi fika wi ai pe ai amanak le re ki ai se malo malo economista mai ngai fa matal ko ya ko ki me si pe ko fe la ve kai fa ko mo ko lesson fika fa ko ka lesson yo ku ne hanga tala mo on mai ka lesson tala mo on mai ai tu kunga o ki ai ako me ki fika ai to ta ko to pe per ne ka lesson nes ne la ma pe la va ai ngai si ki mo ke tau ko si o no wa ko ngai fika ne stuk me mi ngai ola ko ngai ha ko pe mo va si pe nga ko ese te ono na ma u ai lava fika i si ko e form ono ko pese ti la ka hi wa mo futupu na ke na wa u ki he fo ke tamina no fakal kalasi ke level ko ko achieve aya ko hinga ai na ko yang e fa na wa ko no hinga na ke la hi me na wa ko i me na o mai CV ko me ko na hinga ai o ke fakala ya hen ke pe na te ko yang nga we ka fa ya ko nga ya ko no hinga pe ke te la we kita o tari fe hu i ha me na te ke te ako ko me pe ko ma nga yola o ke fu le ko estimate ko ni o te kumata pe ko ngapsi fo ki to la he pito ko mi ko ni na fa ke la ve ta ko si se ka ko mo ka contract labor fa hinga na ko to la ta ha ko fa hinga na o pension ka te contract ko ta na ki fo ai ka contract labor ko ni o ko fe unga ai pa anga pamole ke ai mai panga fa ki va mano va luafe ai ko o ko ni ni na os ko na pension ni pa te contract ke per na hu no ko contract ki fo ko tunga va henga ya o kula henga ya me na ske va henga ko na ai pene fa to kanga ke ta ko si ko nga fo ko tinga ko ke fa si ai e budget ya ko e ko me ko tonge ko ha me ni ko ke lava o se ko na pension ni ka pa na pension te na ma lo na to ga ke al ha ke to nga te kai ko tu he ke fa ilo na to ka po ke na ho ko te kai ore ba ko ma ha na fitong ko i fo ko fa mo la ko no ko asko ni he budget ko me ta na chef kai ko ngai me pe na ka fa fa ke fe me aki he ngai bo ke ko ke ta fa mano ni ma fe ia ko tu ka pa te la ba pe fa si o kia ke fa le nei ta fa ko ia
pesi se kata au ki to ko le be mo ke fa fofonga ke no mai mo pesi ku ai ke la ke ta mo kata koe ki asmai hape se foi fika koe whahe papalu ka kono tāna ki kātoa ia o u mea o asi i he ngahi foi bōti ngahi foi sub a program tak taha e pot ngau e ako ne tō kātoa mena tōlo tāna ki o maue foi fika koe whakilu hi wa mano walu awhi pe tatau pe te mo keita kono tāna kātoa e ngahi se ko be ko ke ko pe te tale pe ko ka be ta uno pe e ko hike no te ta nga loia ke ma winga e fe ko ta de mai ai ke se na e fa ka se ko ta ko fa ya ko le ta i ta ta fito ke la to ai ko ni ta pe he ko o no ka we ka o experience ta ma we ai ka i lo we ka hi ta ke la ako whakau le wa koe nei whai he motuan ka mai pot ngā ue. Ke mau piki mai tau pēa whai toko hongo fūru. O si ua koe nau itai he ta ono noa. Aga le waha nau contract. Koe nau mea whai, koe nau mai o toko nia ai kau whai ako KCE. Ke whika ke transfer ai nau ilo mo nau tau kei kia nau tolu. Ke la vai o toko nia nau tolu ke wā vea ngai nau ilo. Wā vea ngai e nau whakahoko whatongia lelei. Ai na mau mai lewa tau pe ko kau pule nga ya ko la te na to ko ni lewa ke kau tau ai ko la nai kau fa ko fo pe la va lewa he foi tau ta ko ya o ao ngai e na ilo e fu ta ula hi ta to ko fu to kuna na nga we ko nga ya ko ki kau fa ya ko fo ko ni o la va fast track ke na ilo wa na tau ke pa ko hu ngai ya ko ai la ai ko nga o va la wa ho ko no te contract mai na to lu ke fai foi ngau ko before o na retire for ki na wa pi ke pe o tuku mai ha ko ala he na ilo ta mo na tau ke ka fa ko ko wa wa ke ko e bot ma ko ka ko hinga pe e fa fo ko hinga pe ko tai fo ko ngau ai no ko pe ni ngau ko fa ko pu ko tai ko o contract mai ke ha to ko nia e la va le va he ka o te to ndari ki ta mea o vai vai holo ke si o pe aga fe fene to goni ke ka puri ako fo ko e pe ka wa ko ko e la le va fo ka si leva na nga ke ko u hinga pe se ai nga na ko ya malo se Malo por el malo pito ek minister pa tu ya pito ke ai ekse tu ya pito ki hono tu hi fo ilo o vai mai ki Tunga kau ngau he kumon pe me ka minister ko fa hinga ko ni unau tau ke apito pa firma ke to mai nau tau ke o vai mai ki he tunga we kau ngau ka ko me pa ta ko to kan ke se una vita po ke ta uno noa ai na e tai mina nau tau ni mafa ni menima ni maono ni mafitu o aka ta uno no ne ka ke to fa pe ko nau ta uno no Como eu tô com que tai mia o ton que saia hono teu ai ni hi ko que não hoka te ngau to ta weu ta we to na mo ta we ta ha ko slava o fili fa hinga que não hoka te ngau pe na o kui o papalang ko sheto na o mreva o ako ngau e fa hinga ko ni o na ma we ta ke Petu ko tape me ko tape na fai te na ya kana hu kito hu ke plak boy e o se foi tau e ua te tau e to na mo tau e ta ko hiki ko to me ilo ai fa ko ya ki fa ya ko te ki na fonga to la ki to na to Tali pe tau ni petu na malo sia ko to kon va fonga ko poi ni fo ko ta ono no ai ko vitai ai mi ngau ai na e ngau e ta ola pe o fe un re vai ke ma va ai me fa ya ko he va ta u ma lo ai ko to ko ni pe he ha me o ke fo tu e pe fo training me in line mo pe ko ni ma fa ni ma fitu ha me ko ai be unga ko ya ma he ni fo ke training pe ko seminar ko conference o fai mo pe e time hono training ko e ka nga we
ki upgrade na performance o na skills me ha fu me ko ka ku hanga ha mai he tai mini ia o foka na to ia o si ko e na nga we malo ki ko ta ulai o to na to fai ako ko nga ke na ta fo si bi lo sai pe la va pe nga we ka ko ku poni pe ku fe pe o pe o poni ke fai mo allocate fo si ni pau tau pe he ui mai to ta mo experience how fai hanga fo conference po ka fo seminar fa ka fo time pa ki holo re vai se ni dia ka ki to ia ki ni nga fa a ho ko wat pe ki fa ta se malo malo fonga to ngani ko na ai pe ke wa ke fonga ko ia e ko ngai au ki mo ai se na ye por kalama po nga ko ke ka fa ya ko por kalama in service pe kono ako ki na to le to nga pe ko e nga we na fa ye me ko ni na fili me fa hinga ko o mata te na la ba ho ko te nga we fa to kon pule pe ko nga fa pule ako pe ko nga we fa ka ulu ha head of department ki apia ko ya o yere por kalama in service ia na lere i wiki ko to pe ko no o mai ki na to ki apla to heta fa tu ya ko to lu te mini ho ku fa ya support wa ha al fa na ke ka ata ma ka fa ya ko ke fa nga hi ya ko ya in service ko ya pe ko lere ko ya o se ta ua ko si mateu ni ko ya ki na ho ka te fatongia kai malolo te ni hi ko ai ko fa ko ya o ku hinga ko no foto at ka pa elava o palan fa lele a no te ka fa ya ko pe lava leva que fa haufi ai pa nga ko ni o to famore ia no to tong no te fa fok mana to ko me na lava ki ai le me ko fonga fa to ko di fa boga e ko mari ga foto ko mai ba pe lo mari le ga ko ko te si o to lu ko i a nga ko ka ta we ka fa ya ko ma to ange ia no to ga e fa na ta o si lo ko to pe fa nga ta no to ai fa na le ko to si ta fa na mo me ta o si ya pe ke tai me ni ke ita mo me ko ya ko ki maturity pe ko ma to ange pe he fe ma o le na to ke mai ka nga ya pia ko ke no ha le va le hono to ga nga ina to wai le va ko na to na ha o le na to ki office ho ko ka office a education offices mo me ke na o to nga mo o nga o pe pa wai le va ko ga na to o fe ma o ye ke na no ko pe I apia ko he ko fitu ma ina ta fu ki ko ke fa na a apia ke no fo ta to no pe ai o fai fa to ya a ke ne vitaya pa to ki si o le vai a ko nga we ko to ta ko ni ne fai le ne nga we ta o mai di vai ha o mu ai o vai va e ne ilo vai va e ne tau ke ki ana to o te no fo ya fai ya ko mo me ka ha be o si o ka ha nga elia mentoring coaching a ka fai ya ko ka me ale vai ko vai va ko ki ai he apai no fo be lo he la pe fu ina ko ke o he ta o no ke ne ha le vai o ki pai fo post ko na me ana ka ta mai ki ai a ke na to fai ka we o fo post ko ya kai tu ku mai ki ha u ya to kon ta kai ho mo vai ma he no pe a she to ya pa tai ni fa o hinga pe ki succession planning ko hai a ke ho ko ke ka ko ni o mo pro ni si o ya ke ne to ni across the board ke ne share ta ka fito ke ka nga o ko ni o ta pe for one ya te ya ka u te take value ya nga fa ka wa fa fo nga fa ba to si o ke he u le le ma pe ke ma nga fa ka le le ke ta si o ko ha me le le ma ta fa na ko u nga ta pe se ya na ma tu ko ai ka fa ko pure a to nga hai a te le mo ba o hai o high school la hi ya ko e pure nga ke na no fo pe a pe ko al ke le volo wa pe ko deputy CEO kai ke to firma o ke na mai ki apia ki he office ako ke lava yo promote na to ki ai no fo pe he fai nga we sai fe unga ara ke te ko ia o deputy CEO i he foi apia ko to la ko ni ko uhinga pe ia ko mahu inga fa na pa mahu inga ke aha ka pure ka ua o mai ka pure le ia ki office ako ka kai ke aha ta le ke tuku i he wa pe ako ko uhinga ta pe ki ka fa ia ko le i he apia ko ke to ni e fa na malo se
Malo Palemia. Tota po. Malo pito Teng Palemia. Oko kai whakala e mea ko tui katapu moi. Ka ngai ngau e ko ia e lawa le reipe i mea ko hinga tia. Lele polo kalama in service. Heti whai ko tope mea ko i api ako. Inas ko toa e kau whai ako. Ka moi nihi ko e oku whakam kina hokoka te ngau e. Ka ku wakai kau ia ki he whainga koe ni oku ana koe tō contract mai. O koe tō lahi koe contract ia ki he HR, ke human resource. Pe moe silapa, pe moe CV. Koe ngahi korisi o tō si o koe pe whainga ia oku nei contract ia. Ia ka pō koe hinga ke ngahi ape ako. Koe haku whotu unai kau contract tā ia i he HR, pe moe ngahi tawhaki. Oku kai ki kaunga tonu. Pe moe ape ako. Sari e tōko ne peon tāri sen. Oku ai koe kau contract kia koe nā whai mea ki ai koe kau me ko primary school nao tōni. Ai koe kau contract tā koe kau writers. Ai koe kau tamai ngau e tau pēm nao ngai tō hakai ngau e ke. Kau ku mai lewa nao tai ke nao mai tō koni hono whao koe silapa mono write up koe kai u curriculum. Ai koe konga rahi koe konga ia o contract pe au koe ke permanent staff ia. Pa koe oku au ia tō hoa fu tōku pe fia. Depende e fia mau, hai CTU, pe ko hai subject, nau fia mau ke toi update, pe nau contract mai lewa kakai, ke nau mai o fai ai hono right apu, o ngahi subject ko ia sia. Ai mea ko nai mea ke whahofonga, palo apito. Malo apito he Palemia. Koe whaunga e ne os wha hokatu, ka hopau koe whaunga pei o ku lau maare ke Palemia mo ne potungawe i he ahoni, pe o whaafo pei, ki tau hokat pea, ki totongi e pe whaakilo tuku koe ni i he budget ko toa pei ki ngawe koe ni. Sea ko whihek mo ke pe si o ngeo whitu taha? O ngeo whitu taha? O ngeo whitu taha koe ni i he vote pe koe ai ako. Oko to ngai fuen i item tafa o kula ngai me o kwase ai tohi ai me ta ko tohi mangai makasini o pa ngai ta te wongia te hoko to ai ngai me ke se ko la to pula nga foki ange ko ne me ka minister ko to kui form 1 me form 2 ki la to pula pe ko ta hai ni ngai me masibesiba o pito ai ngai me o fu fe ma u ngai ya ko ngai tohi ako pe mo ngai tohi lai peli mo ngai tohi ke popo ya ki tau te fito ki foi level 4 ko ne u to kui form 1 pe mo form 2 ko allocation ke ai ko ta fe o ngai pe ke ka to o to ngai o ka veni i he fo i me o fu si na fra mo ia ke asa ka silini o la he ke fa na ka kato he ko ya o ko fa na ke fo man fo tu ko ke hele na fo nga ko na to lia me he klasta ke kalasiono o ka mata pe ne ke he me silapa e ko ta ke ono me ko to pe ho ki ko la to pule anga totonu ia ko primary prop ia o whaia ko te ia e whaia ko taha katoa ngai lesson ni. Ko au ko ke form 1 me form 2 o whema ui ke whaia ko ia taha ki lesson ni o kono malo hinga. Nei tiu pe ia whakate fito ke ne whaia ko ni ai lesson ko ia. E kai ke te whaia ko ia ko whaia ki kalasiono o whaia ki kalastaha ai whaia ko taha ki lesson ni wha. Pe au pu whema ui rewa ke ngata peon toko ni e whaia ko whaka ko pe mahino ko whaia ko ia na e tiu i. Ke whaia ko i he kaurisi. Form 1 me form 2 o whai ki orunga. Ka ke iai whuku mo hanau whi unga. Ke pou. Mo toko ni ke ai ke mau ai ako lere i kone o tamai he lao ke tau hoanga me tau whanau. O ko whaamari ke te lahi angi ke ai ngahi ai location ke ta whako ni whanau i ke kakato.
ko ni ke lava fa ya ko fa ko le ren fatongia pe lava e fa na o ko le fa ho na fatongia ko ro ki apia ko pe fa ho ta fatongia ko no oang ana na fe unga te mo ya ko fe unga ke fa ho ka in na wa ko o ke ke wa ka fo e o ya ha paanga pa hei ki he ngahi ya ko makehe hange ko ngahi le Chinese ko ya o fa na ko ke fo mani me fo tu o toton ke kamata le ba na fa nga ke ngahi le so ni ko specialized ang Chinese ke le ke na wo o ko ki ngahi nga o e ke ngahi fo nga hono fai ngahi experiment pa ngahi me ko ya ko ngahi ya ko la hi tamin ngaya ko no ku la to preang o ke fo mani me fo tu o ke ya le poetry ai ke Chinese o ku ke ya ha to mi ke ya nge ko fare intas ke na wa ko lesson ko ya o ka pa o fa ya ko e ko le ko ya ko te mini e fo mani me fo tu ko fa lesson pe ko fa wa ko el skasio no ko fa pe o na to fa English pe mo fika mo Chinese pe mo tonga o ko re ke to o mai nga relation po ya ko ke na tolu ko tai mo na hok ha ke ai ke fo tolu o na ma o ilo fe unga ke na lava o fa hoko nga hi ma fa ko nga relation fo o ko eta na ke me fo mri ai ko nga me o ke ha mai ya he ko ha re me o fa ke fa na ko ni te na wa ko fa la to pure anga pe na to ri e fo mani pe mo fo tu o to ke o pe ke fo free o fa ngata ia nga i me ko no fai ai ko me u tom ke asia he no fa na nga ia pe ko ke lava ke tawa ko ile ko thank for ko e na fa nga mari pe fo mani me fo tu he na o wat pe ke ko risi was ma nga me ko ya to ko de pe se ga pe ke to ko ke me aki ko ta fe wa ga ya ko periodicals mo publication me ke ka staff ya o ku ke pe fa da na u ya Ako tu tata mo ko lahi ta hai ka to kon ke ka fa ya ko sai ta hai ka ko hinga pe ai ta fe wa nge ko ko hinga ke fa na wa ke wa bla to ko te au tu ko pu le anga ki ta fa ki ko ni ke hele pi o ni pe o ke o kai pe fa ki demonstration corner pe ya ne fa ha pe to hi fe hu ko ne o mai me fa fu nga o asia ai nga equipment for Chinese about it okay hey fa ko fi ma ela ma pe o arrange ande ha de visit ki to hai pe ko ate pe ko ba hai pe ha pai hai ka I for one for two ya o vai pe ai demonstration pe ko ha ai nga equipment ko o fai ka ta no ko I ta fa ki fa sa ni si pa me pe fa fo nga ko ne kamata pe mo ai na develop pe ai curriculum me class balu ki flow pe me class ta ha ke class balu Panai ku fai le wa ngau ki ai fa ho ko ni World Bank o nau sio ki ho to fa ka ka to fa ngau ko ya ke flow through fa le ha ke me ka sta ke class balu pato ki ke piu le foundation ka ke sai ka ho ko ai pe o al pe lunga hono wa kai I mo fa le hi ka tu ya ka ta ni bi ku wai pe ai po ia ki he me fa fo nga ko ha la hita te to ala po a ki ka fa ya ko e fo nga o fa ngata ko sai ta ya malo se malo pito en pandemia exia ko wa nga ko e pia ko la to hilala he e tolu o ko wa ko e pana wa nga ko habelu ko fanga pe mo lu alofa ko ngai fu pe ko la ya pito ko ngai fo matala o ma me nga e pe ko ni fika wa pe mo ya ko ni fo mo ni me fo tu I sai ni sipe ko science ko na ko me ka minister mon pe ya ko na tu ne ke science ko na ka ko ke science ko na ya o ke me nga we ye te at fa ta ko ni o ku ka I nga hi firma o fasila pa sai ni si ki pa na o fo mo ni pe mo fo tu ke na o ala o nga aki e fangi mi nga o I le pika
แต่กินเอาเงาไอ้กิเมตาก็สเตอร์ริงโรดก็กิฝอยบาเข้าเสียวอัตก็เฮวไอ้แต่มนาวาละกิเตสติวมังไงเมตโอเคก็เมตเฮยังไงอาเปียก็คนนี้ไปก็ไอ้แค่ไฟก็หาเรื่องเขาเมตเงาไอ้กิสเตอร์ริงโรดแต่ไม่ไฟก็เฟซี่ไม่กี่บาเข้าเมตัวไฟเลยโอ้ไฟไอ้กี่ไอ้เมตก็ไงฟังตาตาไงโตโนฟังนาวก็หิงกี่ไอ้แต่ก็เอาไปให้ไงพวกก็ละลายก็นิโคลนีหัวน้อยไอ้เต่ากีตาตาฮัตจิอุตะแต่หมดตาแต่หมดตุไอ้ก็วิ่งก็เอาไปให้โอฟไม่โอฟังนาวก็เอาเต่าฟิมาโอเคมาโอฟานาวไอ้ก็เลยโอ้อังเนี่ยไอ้เมียงเอาเลยใช่เพียงก็พอภาษาอังกฤษนะก็ฟังก็เป็นนาวave epica ave testiu ave spirit pena o que é a minha peia meu não aqui que foi telang mengahi aí que ngahi não ia o fu o firma o que para caca to kai lá cara que fafonga que vai aqui feu o que corre para que seja peixe quando vou aí coi to va cau que quase é peixe já que o lá que pego só cau que é fafonga feu a fafonga Pona que me dele mai ke pa ko fa mata la mai e ka fa ya ko ka me na to ya ke te pa sia ko kore que o mai apia ko ya que me ai ko ngawe na ko fa ka ko opinion de ya fa fonga maro fa fonga tiêu ki talano ka ko anai o seni che ka wa mo ki ba ka thế tôi tôi vẫn đặt cái cái uno đặt cái lão yêu lo cái tập cái này tụi mày sẽ phải để đấy thì tao ngồi cái pha phong à ông thấy cái mạo hạt tôi về về tu nè o tao mày cả ta kỳ số mấy cái áp áp của con hồ va hệ à cái pha tao vào kỳ hệ ông thấy cái mạo ấy hệ tại cái tại primary school phải về cái thấy cái pha học của ba vềเขาก็phía phía nó học cái coi gì phải để đấy tại mà đấy cái phát triển thì cái vềเขาcó được cả đó cái pha phong à toàn tập của o pa wa ha me a i nga hia ko tau pe he o ke pe he o to ki fa si o ke o nga ro ka ta ki o fai to i mai e te ke la va ki fa to donat mo e pa ya to ai pa be Pone me mai ki he ki ton ta pua te ke ne ma we ya to hi me ai to ga la nga me a pia ko sea o kune whakaukau tene tuhi foi korisi ke primary school ta e langa mea ko ya e pehe o kune pehe e whai mea ko mife o to fua ko have ka mai bu hane mea u faton ton e ku ko ne ke fa fonga ke fetu tak ya o ku hala e ku ko ne ke fa fetu tak fa fonga e fa fo to ta fi Poi me eu tokanga ai to tonga tapua ke nau ia kau ata nau kon o hui mai go e pehe pena fe fe no kau kau lo pa ko fa ton ton to tapu fitu ko me ko ila ko fa ton ton ai ko ne pe ya ko uhinga o pa ko kau fa fu ho mo me mai pa ko me ka ta no ki ha ko lawan di office to ta ka ta le kita pe ko CEO fa no ta no mau inga ke ko fe fa ton ton ni fa malanga koi ko to ko apelang to ko na to foa na se tu taki mai e ofisa ko piti e kai ke hase ai mo te ko to iba aku wa fora como le pone ko me ko ya malanga ya feituna i kai ko uinga pe o hanga o to konia ai fa kau pa le ko fa ton ton a de pare to ton ki tau o mai e tau to ki henda to ton ke nau fai pe nau te kai ke malanga ai feituna ia e o whaka uhinga pe ai feituna. Ka te wata e taimi ke feituna. Koe whatontonu te whatontonu koe hame hala a me mipa tare. Hanga tonu o whatontonu ke me mipa. Kuna whatontonu e kune talamaia e ia toton ke mau o mai o report i kai. Ai mea pena ni o si ilo na kai ke ne whai. Whano. Pe minista. Mo pe filao. ai pe ke tari ka sa Koe kore a pare mia io whonga kau e whare. Wea toi whehui, e tohi whehui aho pe tāwha, te tāri mai tewa e pare mea. Pea koe ato pre lulu, tokanga mai i toka tapu fitu
Kai ato pe ru lewa, koi ua, e lau toi se ui goia, pe se tu una, ta mo minister hanga tonu pe fai toi se ui, ko tau ngā ui e pe he. Ta koi kore e pare mea, au kia hamea mo to angei, mo fai toki ange ufe hui. Kai lawa o hoko te ngā ue, tau fai pe fare. Au se ko kai ga uhinga ke hia mea I to ta fit. O pau le au kai ke mau ilo I hanga I to no. Toko ni mai o hoko mai pe te bola mai. Ko ke mau hage go o tua ilo mea ko to pe. Wai to no I tai ni. Toko ni mai ke ta fare le ngai to no ko ya. Ko uhinga pe ko ke atu I ni ta. Malo se. Kata pua. Malo ikse. Malo pare mia. Ko ngai mea ko na o kula ke pene mea kai pare mia. Ko ka pai ako matua I hok ba nga na o mai whakamatala mai ngai mea ko ni. O ko si I le pe he ka nga o minister. Ka ofisa ko na takai holo ngai ape ako I ki wike. O na ilo le pe. Ka ko na to le ba o ton ke fa hoko haki ki o lunga I he na pot nga o ngai mea ko ni. Ko whamatala ka whau na o whamatala ko toke ka ofisa ko takaya ngo aahi. Ko takaya to whai ngai mea keke. Na o silo ko toa pe ngai palupare ma hoko ka uki kai ke whahamea. Te na o mrewa o whakahoko mai. Pe heke ke ora tuka whai na ngāwe. Ke walu whakahoko ki minister. Ko ngāwe pe anau tōri he nau pot ngāwe. Te o mai au ki wharearea ni ko whakafonga wharearea uie. Ke ha o mai mea koe. Ka pau ha to no e fetu tak whakaloto I pot ngāwe. Mea e whatontono e he minister. Pea mo I pot ngāwe. He koe ke pūri. Ko ngai fu ape ako tau tūpe he. Alu ke ni ka ofisa he aho ke aho. Ha koe ke na ua whakahoko. A ngai palopare ma ke au. He minister ka whaika ngāwe. Ke vek se tako ku tau ke palopare mai uila. O ku mo fetu tak ke pot ngāwe ke ai mai uila. Pe mo tu ma ai pe fare arian. Pa me ku tike he ya ko ya. O mau inga nge fa na wa ko. Pa me mo ai mo tol ke ngai ofisi ke ko le ai so uhila. Pe tano mo hala. Ka ke mo mai ke tau ta no ke me le mai fa na. Pa la pe ke o pa pe he ya o ke kono fatongia. Ka me ai o ai ha foi uhila ko le ma foi uhila ke me te ki. Pe au ke moi o ko ke tano hala. Ka ke la we ha ke mau ta no. Pe ya hani fotu ke mafinga o aki ke sai mai fana ko fe ia se malo o ke ila po ha ka o nga foi uhila ke me ko no fe ka fa ha ko uhila ko me ia e kolo ko fatongia o ke kolo ko ai foi uhila ko fatongia na o ni ka nga na u ya to ngai o ma hu inga nge foi uhila ko uhila ko fe ui ko me o ke fa ma inga e ngai ko ai uhila mo hala I fana o ke awa ko ke pot ngāwe I hongo mea ko ke mawinga ka kai ke mea angi ke tau tā noa o whetoko ni aki whika aku mea mawinga taha e tau whānau ko uinga e whawhua malo te whatonton nat ko I pare mia o kai ke walo ke ngai pot ngāwe to ngai pot ngāwe o nau tohi mai ke oange e fie mau e wahenga o kai ke walo takaela o pot ngāwe o kore foi uhila ko uhila so la ko na wano na o atu na atu me teki ko hinga na fie mau he feitu ona ke o wahenga Heke ko to la ke foi me ko ya he fulo ke he au pito ya me ko na ko ngau ya ko ka ko ke uhinga ta fai ni ka ofisa na na ngawe pe tu ko ki mare fa ko fongai ko ngawe ni ka ofisa ko na takai ngai ape ko o fai na ahi pe na foki o report ngai me ko ya pe ke u bliere to wi o fai na ngawe se ngawe na ko ki por be ko ki fe be mo e pare mia ki isiko ako isiko na me mai ai ko fe ki la wano ana ki mai ne te ki to tapua ko te ki mai ni ki mui ni mai pe ya e pare mia ka ta Ia he tau ni na siange to fe ba na mau dis mai ka to ai u ma masola na ko re ani I ga hi ka ye ka fa fu nga pe ko ka kai ke ko ma fa pu de na hala palo se
malo betul saya kau tu aki toh yo ave takau pe moe malo saya kai to malo tu pare mia malo pe ko to pe falen kau lo tu pe ko le ke kau ki kai ke te mia ho ki ni nai mama sola nai tufa o mo bia ke pe o dai to ata fitu kau pia ya mia fai ka mari o tu motu pe ange o tu motu kalau tu aku nggak mama sola kau tak ofe pagi mau nggak mama kau di urila kau Saya kau tu tak tahu mau kau sola kau kau motu kau tahu apa ya kayak gitu. Kalau tahu tak pula ya tahu tak pula ya mau kau lah. Malo kau tu tahu tak pula hau pongi kau itu nak tahu tu kupe militer ni mau futa ni mau lo wanima tahu tu kau malo sia meio sia iyo ya ba teu ki fo pe ki mama sola o ne te ka ki o kore to ta ha foi mama sola fa more ko fe tu ta me te ki ke sabe ya nge ba hinga ai nga me o fi ma o ko ya ka fo ma ya ki o de por nga ko fa o si pe sia i fa ko ni to ki fa lo man fe aya ko sia ta ko na ka ke kore ya ko mo tu ani na ya le to ki kore ana lo tonga to kota to official me te ki mama sola ka sai pe kore au kai te mau tai kore mau yo ma ri la sia ta me ta ke me ko to ka pu u ka pa ki fe tu na malo sia ka ko ne me ai pare me ka wa pe mo i pa nge ta se wa nga ko ki ngai to hi pe ne me pe ko inga pe ke ka fa ya ko ka ko fe re me wa si he o hinga ki lo ki ako pe mo fa na wa ko me ko to ka nga ke se ko fa spe i fa ko ni o ba kai fu ki maintenance ko maintenance en ti ngai la to pure anga ka to atongani ko pa anga to mano wa fe fa ngau ke kato ngai o ku kau ai ko nga ko ni ki mono pe mon falere ngai lo ka ko i palo parema lahi o pito i ngai lo ka ko ngai api ako ta te fito eni ko fonga pe fonga tapu ki na ngai bathrooms palo parema o pito ko api ako fo o ko na to fa vai to nga side school fu fa re for tau hon whakaapa mo palo pare mai bathroom pe ko to fia hon whakahoko mai mi ke PTA ke nau to kon yang he ku to whakahoko ke ka office ako o ku kai te ke tuai pe hon fai mahanga o ke pe ka han fai o ngo tuai ai ka tau mantu fok ko fa na wa ko to malu hibange autu ye apia ko ni pe ko time ko o ku palo pare mai bathroom o ku whakaofa o pito kaureka tai lahi o na pe ta ma pe ke matua ke na le tu le ki na tu na wa pi ke fa ai ngai me ko ya ko le pe ke pare mia pe la mo ke fa hanga u o ba pe ki ta fa ak ma hu inga ko no hai sini te mo ya ai fa na ka ko ya pe exia ko me to ang ke te mini te to ko te anayang ka tu ko fa ma le ke ta ke ma lo ma fa ma le Kalau tu ke bahawa saya bahawa tu ya ke to ngai ko ai ngai api ako okay ai project lah ya work saya ke ai ke fai me ko risk based assessment kalau sio ke tu ko hok ta api ako bahawa fa fo ai project ko ni saya ke te million ai ba ngai fa mo le hen ko no fa le wa o kai fare ko tai tau pa to holo ki la ga fo ko hinga pe ko tau finga ko ke malo tau fa nau ka o ai ta di ke o de ko holo ke fare pa tau to ki la ga fo se ka ko po pe ke fo to ai fa fo nga ke fa to ga ma ke hang ke no maintain ni ai wa pe ko pa gon ko lau ko ndi ko ma hinga ia fe u ai pu le anga ke finga ko pa ke ma mani ke of ke te miliona ke fale ya ka to ai apia ko ala lava fare rei inga ta ko nga ho mai se malo se pare dia ko ta ki nga mali ki ko te se ya ba ta mo e fitu na se ni wa ta mo e ko mi pa ko ka gato se ko ma hu inga ia i he futu kon ko o hake e he to ta pua
pe kon ku me a lista ko le mia sia ku fa mana tu pe ke mana tu mo ke kawaniwa sia e ko i lo ko ngai project la pe fa o mai kone omi pe ana ko au singoto pe ai tonga bakala be te ka hapa i mo baba ka si hala pe ma to se ko le pe e premia ko project la ko na ka pa ka mata ni niwa to ki hoko mai ai ko ke mea i pe ai ko na ka hok ai na pa flu mai ka se un abit pena ke me ange te ke me a ku ko nga na pa flu ko ya pero ai hoko sea ka ko tui ko fie mau ya ke haisini ko ya funky fana wiki ko ni ke na tutu pake ko pe pa mo me ta sea ko loto pe ke u fie popo wat ke u hanga me o e ke ange pe feu ke e pare mia ko minista ko ya ko yanga ko ya o e vahe ko e ka fai ko o fio heni ko me ko ngala ka heni na pacheti ko vahe se ka pe ko mea ko ilo he motu ani ko e vahe ko e ka fai ko o ku kehe vahe ko atonga tapuni pe me I wawa hapai ko te au ki niwa to kehe ane se hange ka te au o fate fito ya me to ko lahi ko fana wako ko e ko tu ka pa te ke o mi ha halipote ka ko me ia ko o fano ko na mau fulawa ko lipoti na o mai ala te pule ako me hen pule ako ina top tap ko ni wa fo o ta ko ne vahe ko ka ya uya ki he pa o to ta o pule ako ko ya I baba I atele tonga hai hane ka utala mai o fakata tau e vahe a ka fai ako pa me pule ako me to kon pule ako ka mai ka titala me to ko la e fana wa ko I apia ko ya ami ka tau to hanga o ku to la abitanga atele pe vahe la pule ako ko ya si fe niwa sea ko na tu to na do o milita malo sea ko tui o we mega location allowance o kun hanga io make up e vahe aia ko ten hanga io tana ki ke vahe ko fatatau ki to lahi pa ko tu yo to pe ke pe aia ka pa e sio fa ki location allowance e alu ha ke pe io tana ki fakata ya laure va ko sea pois sia wa le bua ai fe hu I ai fa o ki mo te tani ka ka fo se o to ni pa ke mai do ma ko wa ke fe tu le minista ko ya ke minista ko ke ta to lu ko minista ta hawa minista ta hawa ko minista ta to lu se ko fe tu na mo ta to lu mo ke mo ko minista ko te amor mo se ke tu pe mo ka tu fa ka sia o ko se ma ba ke mai to ko ni sia wi ngai ke pe o ko wa ko mai to ko ni sia te me ki la lo ke te tani ha to ko ni sia ko e ta ko ka ho ko mai ta fa ko ta hawa mon pe o ga location allowance ka ko fa pale ko ya sia o wange ya ke ka fa ya ko o kuna usi mate ya ke ngawe ke onofo I niwa I ta ka na wali januari to foki mai pe I os activity se ko tu ko na hanga ko o ka se fai na o mo wi ke na o nofo pe he ai angele ba location allowance ke na do o dia ka pa te fa la yang sea kono nga ko na nofo ko ai ka to kilela te vaka ha mahina e lava pe o tali I toko ni e toki o atu ai na o di sia I ka ke o fe mai to ni se malo be ta hawa e ta do ka ke to fe ma ha to kon tuang e ku malanga ke hokwa sia ka ko e fram ga motu ani ai mo ke tatau pe vahe ko foi lesion ko te e faya ko ke faya ko I ke formua to ko form tol ko form pit foi lesion ka tau pe te ni ko ya ke to ni to ono te mo ha to ko fa mo fulu ko lesion ka tau pe sia ko faton tonu ko me ago ai fofofonga ke tatau e vahe ai to fokia me ofisi me he kolis fafai ako mo ta hau senior ti pa mo tuunga o tu sia ko faton tonu ia he kai he ilo ko ha tuunga ko ilo ko la be ko fai ako pe ko ne me ile pe ka ko ti faton tonu be sia
Sia ko hai mea na whakatonton sea. Haalpeki ko so vai ako pe ahau. Ko ia mea ka whakatonton sea. Ko whakatonton o whakatonton ha mea tene lawa ke ne hanga tamatei ake mea ko fotu atu. Ko ko le apa kai ka mo ki kai misi ko se whakatonton sea. O ko si se lo ti. Whakatonton Sea ko kapau kai ke mahino whakatonton ke he whafofonga. Ko uhinga sea ha taha na tu kalatu pe aneuhu o whaiako i ha taha ko o se tau te au ni whaiako o tau ngofuru. Malo sea. Malo abito sea. Ko posko o fotu ki ai ha taha. Ko tui ko posko ia o firma ke awe paanga o posko. Kapau ko ha pureako te awe ki pureako. Kapau ko tokon pureako awe ai wahenga o tokon pureako. Kakono hinga e kulea sea ku fifili ki he kehe ai wahe ko ni. Sio ki matu ao nofo tak kakato iniwa. Tena fai fatongi a me ai. O mea be na lele au bito sivi mea mautolo me mot. Ko si fai oskia me le ngai ai ki matu a ngawe ko ya. Ko hanga o EKP ki e minista ko. Ko hi ko kawat pa mo va henga ko ya ka fai ako. Ke buanga fefe ai fotutu ko ya na lava ke te ai mo fuli e falele sia ko langa fale sia ko tui mahalo e be feituna po watu pe ko na e me akia ya a tongatapua ko to po pe sia ke to bakai be mo ka ofisa ko he ngahi ma ko lautohi pa mo lautolu i he ngahi pot ngawe ai pot ngawe ako ke na toka ngai tinang hon fuka toka nga i ngahi mea ko ya ko hi na lawa ke fuka ayo falele i ngahi lokia ko ngahi fale no fuanga ka ko tia usia ka pa ka mata mau pe me niu ko mama ta haya pa to hoko mai e ko tu ku ngalele ta haya o yanga ko ta ngawe ka pa ka mata me mama ta ha ko masiwe siwa ta ha ko tu ko ni lava lele ia ngawe ko ia te ko ni whakalotu moni a sea. Ko ia kai sea ki mea malo ma whangamali. Malo Sea. Malo sea. Sea, e lava peke ki atu wheu ke tari mai pare mea sea. O me moni. Sabe Malo sea. Hapai tau. Ko ku wheu me mei natura tatau. Wha mre mori peke ki he whaiako. Whako tutu. Ko kai ka hau hinga. Ka koe mo on nina ne wake. Ka pau waha whaiako alu ki niua. O mahiru pe whoke pausi. Ka pau matai tohi. Pau PA. O wasiai no re volo ia ona. Pa kai ha ilo aku he lau ke toko lahi. Te kau mo han determine vai pikai. Kai ko re ba ki pare mea pa tani mai. O wai ni ihi o nau i pangai ka ko alat me tongan. Le o ki tau lahi ka ko tonga ko va. Na na feu mai ki au ki ai pare area. Ke feu bangai ki he minister. O abe o ki nau ka he location allowance. Ko i fo ai au no hana to ria se mui hana faka uhinga I o fa uhinga I ko hataha ne kai ku kai e me fo no ko ya pa ngawe ai pero ko re ke minister ka pau o ku wa uhinga o ka na ka wai da furi hime hana faka pa furi himo hana faka uhinga e fo se ri ko ya he mai no ke mo to ni se ka pau ko hataha u fo no I fa la to ka ko si ala to ya ta pe me no ko ko fe o apply leva fi location pa ton leva ia ai hang ko no faka uhinga I ke fakalata lata ke alolata he motu e ko mai fo se na mo tau tolun ko fa ngai tau la ko ri se ko fa ala ki mot au ki forno I vagi mot ko ia I vangi nga au pe ka pau te ala ta pe kita te hop tu pe la ka ho pa fe si ka fa la to ko wat o no ta au ta to ai ke motu an se uhinga le to make sense ango fa hake wa fong fitu a se nitiko ia ka ko kore me pangai ha me ko ke fa ka wai ai ni hi me ngai fon wa ke he una si fa pa alo I pangai ha uinga ko e se amalo Be mai pare bia. Ko pe ata tapu maki. sea. Ai mo ko male tamo feitun tamo me mi pa ko vita gato. Kama tabe me gahi foto fa ga me fa fo ni wa mo na bito pe ai mahuinga tai la ki ta to ma ke ki ni wa ko ga pe ko mama wa ngi
whaingata ki ai mo wala mea pehe. Wahina pe i project na wo pe ki whafonga o ku kawa niwa i ngāwe ki ai. Kai toi whai mea wakai nā lawa te hake ke kau ke kamata. Ki ka whaaki koe ni ai whawhihoana ke wahe. Mahina uno pe e laheng pe wahe purea ko a te re. E purea ko a niwa top tapu. Ko niwa whohou. Ko ngā pe o level ke pe e kau principal ko ngā tō lahiang. E ko a te re tō tahaf. Ko lau ngea pe ai ko mea ko ku aru ai a te re wawao mo tonga hai ki he level ko o deputy CEO pe ko a tō antare kita. Ko hinga pe ko lahenge student podium ne toa ngai o wala mea pe ka ku kau to e fai pe to sio ki ngai po si la lo kono fa fe hon aki e me sai se klase me tom ke me tata pe ka ku sai no ake ai fai pe ha to fa ta no ki ai pe ko de to ki ya ha pai tawa o mo ni la sai a sio ye ke ko sio a me motu ki pangai ka ko ha me ha pai ki to atapu o pau ko to ta ha pai kau hau ki to ata ka me ko ki angai hane location allowance ko nga ko hiki mono api o ha o kum fonua mai ko nga pe ko fai fa to ya ai ko policy fo ki ko na le ma ke ngai ta ulahi ko albi to ga ni tau pe ha pai wa ni wa e wa ka fai si ko ba tai ni ke ala furi ke ala mo ki na to nai tupu ha ke mo nofo I ha pai o kai ko ngai te ha pai ka te tupu ki to ngai pa te krei me ko ya taha nai tupu ha ki bono ko ha pai pa no ko no apio nei ha pai kai to ki tu ne te nga ko ki ha fa ya ka pe to atapu ai ki le vai me no api e pa ko hinga fo ke location allowance timeline ko fa fa nga ma le a hiki hata me feito ki ha feito eta ki fa ho ko no fa to ya ka pe nei he fa ka to ki ai he ko mo fo ke hiki me wono ki mo tu ki pangai ko wala me te ai tu pe wa ko e fa si ke ka pe ke me au ke to an ki ai e ko tu pe to guai pe la ta tau pe ki si ya ge ka to pe fa si o wa kai ai to gang ko hiki me fa ki mo tu ki ta pe ki pangai pe ko fo pe ko o pe ta tau pe mo I ko ki ne ya fu mo me ka malo ai fo tu fa ka palo se Alo, se ora por aquí, e vai. tampe mo se a pe ki ko e ki ko mi kakato se a ku tu I ku e hage ko te fa ke te fano ko pe I ngai te hu I ko o hake e fo nga to kata pua pe mo tari fai me ek minista mo ek pare mia ku tau tu I ku tau wa ki tu nga ko ia mo ngai te hu I ko ia ko ta pe se a me ku ki ho ha ko fa pe ke o hake ko pacheti ko ni o bos mahino pia mo tuunga ko hiki ki ai o ya ko a ene alu ki olunga o a ke tuunga ko university pia to aluhifo ki he si taha ai ni o ai ko ni ai ko pe kui ko early childhood education ko ni o a ai kui ko ya ko to kamwa pia ku tu ya mo tuani mo po la ki nga ko na ek minister ka te ki he kau nga mo CEO mo kau fa ya ko mea koe ke wahenga kau whai ako. O ko kau ia sea I he tui, ko taha e nia o profesionare, o ko keisi ia peau he wahe o kakai whai ako he whonuai. Ko tui nai peto e whakotu unai o hake he whakapuwhoka e taha ki mu. Kai ko tui peka ko ngataanga pe ne iwi whakaikonomika e whonuani, ahono whakawahenga I o kau whai ako he ko tui ko ngai o ka o fonuan ka tau fa malo pe tau tolu I pacheti ko ni ko o mai pe tau po ki ai ko ta me ko ki to ka ki ai sea ku tau alu ke tu nga fa university pe he time ta tau me go ai ngahi hange ko ngahi siasi ku ai na university pe mo ya ko fa teknikare mahino au pito pe ai apia ko University Pasifiki tau ko taha ia o konga o ki tau tolu pia mo pule anga tonga mo kakai tonga
o mau inasi meiai. Ko aho di ko tu a etau university pe lave i pehe motuani ko taha ni o ngahi vi sone nai osi fai pe hono fokotu hono faka amua me he kuonga mahalo me he kuonga hono tolu pe ia o fonuani ko me auto kanga ge motuani sea ko manatu he motuani he wa fe mahiwa na delere at gidusila pa ko to taha ko ai ke hu ke apia ko teknikare ai pa wat ko ke fai desisita ko apia ko teknikare ko ni hanga folahi mai ai pepa ko erisi o CV form 7 ko i mamani ka atoa o kutari e New Zealand Qualification Authority na kai ke asia tongani asika atoa te ngahi fotua ke Vietnam mo me ko na CV o kuma fanga recognize ko mai be CV ko ya pe mahino kai ke to fa hando fehu ia na fai deva to fai ki tala no aki ai ke tu ngai CV to gani kai ke ta fai ngo fu pe o lava fai fe mahino ak kana auto kilere mai au eke ke ta ha pe ia o ma tu ana ngau e potu ai agon na bausias pane hange ya pe mai kai na we fa ke CV ta ha ko CV Cambridge mahalo o kapau na e whakahoko ko me ako ia ai ko whakauhinga ko form 7 ko o aho ko ia na te ke ai asi atonga ni he risi ko New Zealand Qualification Authority ke hange ko ngahi fonua ke he ko taha ngahi apia ko teknikare tu ki mu au New Zealand na e feinga ke hoko ko ha university pe na i kai tari feinga i kai tari o au o na au ke whakamauanga pe malo hi pe tu ni authority i kai te ke university ko te ke hoko pe ko apia ko teknikare ko taha ngahi whakaanga nai mo ngahi discuss nai o hake i he issue ko ia nai whakarea pe he sayang pe ho nofo ko ha apia ko teknikare kalasi uluaki ha o aluhake hoko ko ha university kalasi ua ko ai aku mahino ki anga asio ai motuani ai mahu inga takoi ukuya yebe ape he sisi apito ke ulave ia o ke to ilololoto atu o koutui tau hange tofu e tau fotu university ko ni ke kamata i kamea pe ko ne tonu anaia ke ko ni tau allocate ki ai e tau panga pe autui ke tau pou ki ai o kai ki o amana ke tau hiki hake pe tau tolu se a ko mahino te mahino i be ia motuani ke tau fo ala ke fakalaka pe o tau tolu pe mo university o kalani i kai tau ko tui o hange to fedi ko ngai fakakau i fo tu pe pacheti ko ni ya ilanga mai kau masiva hake pe na ro to kamatai haki mama kau haki mama ke toki tupulak o au ki hatu unga o ko tui o kutai hano tatau hake to fe ya ko akapulo akolo motua ki pehe hake pe alu ai fu university ko ni ki hatu unga pe se au ko fu tu atai pacheti ko ni mo potu au ko ni malo apa tato au to mo e wa tata ala pe se to ta fa Exia ko pacheti ko di fama fana bito ke motuani exia i uhinga ko ni se fa fa ko la vete e milite o fulu o quattro che fituna io ma più che me che tai mi pe fa cagata pe fituna ko to quattati tau giri fare sai pe sia o speu feu pe mala sia fama fana ko hi mahino ke motuani ko kien kun hanga whaawa opportunities po whainga maari ke whanua e sea. Kona mori e sea ku tāpo ki nei i tola whainga maari ang. Iai ni i whainga tāmaki ang ka nei lova pe ke a ko sea hu me ngai ere me niti o e. Ngai mea ko topu ulare i sea ku sea whakau ki he toa pe ulo toa pe ki he fo i fola koe kamata sea kune kāpui e pacheti. Ka papuahan i o kupoto homo atamai mo whakamooni i o mo whailele anga whakatoki lalo
anga whakapoto i mea sea o ku tuhu pe ki funga fika ka toa tau te fitu ka whai ako e sea ko no hinga sea na kulawe ai o koe o whina make he sea o koe ki ilea upe he ko e whai ako o i kai ko ha duty ko e ko ko e uia e sea tau pe he ni whakarea e sea there is no greater call than the calling of a teacher e sea ko lau mari ke te au ta pa ke fulo tokanga to ka no la mai no ta sea i e pesi kon ko to lu fu pat seti o ala ke pat seti a ke pa ang fa no milion me original ke pat set fo e sea ko fu pa ang la fa uria ka ki e motuan ka ba o fai to tonu hanga ke ves fola ai kau take fonuan di ke na whakapapau mai ko aluhake ake whaano miliona i sea o ku tāketi ko tope ki he lelei e tamasi i ako me taini ako popo e motane ke paset ko ni eksea ka toko ate whakaukau ko ni eksea ko e form 1 ni ko me form 2 maha ko e fotu whakaukau pe ia o wai ko whai prokalama i wha eksea ko prokalama i wha ko o iloto e patseti ka wai ki prokalama heli o ku asia ko kanga ngaya ko lita sipi mahino pe ko sirimi o wai mo prokalama ta asia ki prokalama fika tolu asia ako mo yako kai o hinga ako mo yako sia o hinga ke mo tuan u pe ko tawre fa tonga sia ko teaching wako learning ako o ka ki hanga ria tonga ia fa ke mai a mo fo ile ako ia ka o kuna ke but ki what the level is ia ko learning ko tamasi ako ia o ta utulo ia ko ia ko nga ke hanga puke mai ai ngahi ilo mo ngahi hafua o atu he fai ako ko teaching ko fai ako ia ko foto ko ki pare bia sia pa feu malanga ako ai mo ke quality ke whakapapau hane ka mena mea ke whafonga whika ua ko ni ko ke premi exia ko ni ko na na fa o silapa o asia whanga ki mea ngā whakasai nisi kai ki ave ke lo yako ai ko premi o pehen ko hai ola e na wa ahi ko totong ka kana wa ahi ya pai ko tie ko kumi fare ke na no fai ko famor e gula ka kai pe ata ki testiu pe ki loto ko ko hai u hinga kai ko nga ilo exia pa u hinga ko ya te sea we ko ton ai u de pe ko vi ko ko lo ya ko ya pai de ta mai ia o ko at ko ka ofisa ko ki fai nga we ko ya ha fo ka ki na ko por te pa ton e ko fa ton te ke ta mai ko o ko kai ke le ta we u me sai pe ko ka muy ke ka ofisa ko dai ha pai ko ga be ko ke me pai ki sai ki fa to ka ya se ko u whakatata pe akuia mea panga pe ko ke ka ko whakatata ke me au hoko lahi au pito ni hoko na ia pa ko fotu pe ke pare mea ke motari ma roto whakawhetai ai mea ko runga hanga o atu he kaunga lele ia e pare mea ke mea na ke mea kare nai ko e tau mua o ako ke lele ai whanua ko e tau mua e ksea whakamalanga ako whaete motuani mamalo me ni ko ni ke lele pa ko e au kate whakakau ko ki mea beta sea ko whilawi klei heni o ku tu usi ai wahe lau aho o ku auri foi ki lau he tau pa chetu ni ksea ko whakakau pe ni ksea na kuhanga wahe i heu senti wahe ngā ai ki seli ti kwa panga mana tolu wafe o hanga kamata ai ki lautohi i hifo lautohi a hifo ai peko ki pilot project o hanga rewa ki whesenti ko ia o totongi ai ki whoi tokataha sea na ui ka kastoti eni ke ha uia whai e kosi mo whakama a piako ke ua te alati ki tamisi ia a whakatu u mo na whoi wala hai ane e sea o te aluatu ia to e aluatu hiko veve ia mo te whai ngai ia na hanga rewa ki panga tolu wafe e sea o totongi e mo toko ni o ni whai ngai whakastoti eni ko ko foto ke pare mia he lau aho fefe ke fe ki taki mu a ka whakapapau o whakapaanga ha ki lau aho ia pai sai pe ho ke kore ka whafonga ko e o toka ngau ki atu ke ai ha mau kastoti eni a lau to ia hifo
kokoulo la to pe wa pe ki ui ha ki mata wa fanga mo nga one ka wa to pe mo nga ba ta to onu farfana mai ke faka mo fo ka wa pe ko ha pai ko ui ko foi seriti ko kore kai pare mia seriti ko hela aho ai ko si pa seti pe ya ai ko yo o pe mo ki tau mata ai ko mo re malo se tau taimi malo pe dio para le Maraweki, toloi fareki he ua. Toloi e ngā hi whemea ki pia me he wharere atonga, ki he taimi ua hota, ka hiri pe tā uongongo, i anu whakaki ki atu e rea whātonga, e mo rea whapritania. Kua e whiawhiana he ke Tata League Motoru ke tā pokalama o e Houwani, le te o tonga ura ki moua. Whiwhia ke tā o hoko tai pepea mo e tau ngā hi pokalama ki Hoatani, whamalo ai pe ki a whatu Kutimbeo, pia mo tō whatungi a whanonga mai mo tā pokalama, haua pompongi, wau Kevinlea. Tuke ata tau hiwa, tata tō hoko atu pia mo e pokalama o e Houwani. Ion koe tāku mewhiri ai pai, koe kauhi vai whunga kanakana pia me pokotana ha pai. I e tāo pokalama koe ia o e Hoatani. Tō mua whenga maare ko ni, whakatoa tau pe e tāo ngā he whanongongo. Tō mua ke whanongongo tau pe whanongongo koe ni pia me he kautaha uhila tonga. Ki he kaumauhila,
kotoa pe o utui pea mo koa. Ko e whanononga nia, ai Tonga Power Limited, ki he wahe whanua wawau. Ki e kau mauhila kotoa pe o utui pea mo koa, mo kātā ki o whatunga iange, e tamate I whakatai mea tō mō mawanga uhila, e aho whalaite, ko no tōnoa ko ia sune o e wanoa watolu, me taimi hong whulupompongi, ki e taimi taha hoa tā. O ko makatuunga eni, ke whakawhainga maariei, hano tutuu, pia mohono tā e ngahi ulu akau, ke whakatātā ai laine volota maalunga, pia mo whetongi ai fiusi volota maalunga I e ngahi area koeni. Ka lawaleri pe ai ngāwe koeni e whakahoko rewa ahano whamoia tomo maanga huila, o I kai ke to e whanono ngātu. A wada pe hena e kore whamoe more, tō ngā ia ngahi mau e hoko. Kia to e whaikiki, whitu taki mai pe, ki he whika telefoni ko e whitu noa, whitu hiva walu. Whitu noa, whitu hiva walu, ki ono whakaikiki. Malo, mo e whapapatu, pia me he kautahau uhila tonga pe ko Tonga Power Limited. This is a public notice from Tonga Power Limited to Vava'u. Dear valued electricity consumers of Utui and Okoa, we would like to inform you that there will be a temporary interruption in the power supply to your areas on Friday, the 30th of June 2023 from 10 o'clock a.m. until 1 o'clock p.m. in the afternoon. This scheduled interruption is necessary to facilitate tree cutting operations by our linesmen, who will be clearing the high voltage line and replacing the high voltage fuse in these areas. Once the proposed work is successful, the power supply to your areas will be promptly restored without any additional notification. We sincerely apologize for any inconvenience this power disruption may cause. For further information or clarification, please feel free to contact us at 777-0798. Our telephone number is 777-0798. And thank you for your understanding and cooperation. Thank you from Tonga Power Limited. Ai koe tau ngahi whanonongo ia whaua toi pe tau pōkalama ko ia o e hauani. Pea mo e radio tonga pea mi loto lukalofa. Whaua toi pe pea mo e whanonongo e ni. Ki he hau e ki pea mo e kāinga o e whanua. Ka tāke o whatunga iange. Ai amanaki ke tāponi. Ai tāu whapaanga ki he I aho tonua ko ia sune, wanoa watolu. Pea ko e kāni ta whakahoko whatongia ai wharepaanga I tonga tāpū, e whakaloloa, e houa, wamanake whahoko ai whatongia, wanga peheni, ai koe ato usite, pe koa ne awhi aho wafitua sune, lere ai ki ato ple lulu, pe koa pompongi, ai koe aho hiva sune. Ai e toki tāpū ni rewa e tau kāni tā, I he taimi hiva e fiafi. Ko e flaite aho tau noa sune, e toki tāpuni e tau kānita, e taimi tahataha e fiafi, pia ko e aho tau naki, aho uluaki o siulai, e whahauk whatongia to e kānita e wharepanga, pia me taimi hong fulupompongi, ki e taimi taha wahoa tā. Ka tā ki o whatonga iange, e tāpuni pe, e tau kānita, lo tonga e taimi mau mea tokon hoa tā, pia me he taimi hawhi ai taha, hoa tā ki he taimi hawhi ai wā, ko e hota e fiafi I he ngahi aho koe ni. Ai e ko e whanonongo ia, pia me he potngau e paanga. This is a public announcement from the Ministry of Finance. The public are hereby notified that as we are approaching the end of the financial year on the 30th of June 2023, the Treasury counter for Tongatapu only of the Ministry of Finance will have extended opening hours starting from
yesterday, Tuesday the 27th of June, until Saturday the 1st of July. The extended opening hours will be as follows. Yesterday, from Tuesday the 27th to Thursday the 29th of June, the Treasury counter will be open up to 9 o'clock p.m. On Friday the 30th of June, the Treasury counter will be open up until 11 o'clock p.m. And Saturday the 1st of July, the Treasury counter will be open from 10 a.m. to 12 o'clock p.m. Please also note that during this period, the Treasury counter will be closed during lunch time from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. Therefore, the businesses and the public may collect the voucher payments from the Treasury counter during the normal working hours and during the extended hours stated on this public notice. Respectfully, from the Ministry of Finance. Agoe tahay ngahi fanonong toto at behitang programa. Hotlani kau fataha toy pe mo tang ngahi tuwaki. Kaya tonga ola ka be ni ta no noa ai fai fatongia ka ta fulawanka ai Tonfa Ramsey Shipping Company pa tau ka kai. Untuk fa holo mai business fa family ni na fe mo fe ke ke na fai fatongia ma tonga me yona office e wa fu fa wa e monite ki to laki e wike ko toa ki e fu fa wa ki e wa o tu ha pai e mo va ra ko ma wo vaka ai MV takai po mana mo MV va ma pa o na ula ki fa pa pau I mau pe o ku kaka to mo nga fe ma u e to koni kai e mau kau ngau e ko nau tau kei mo ni ke nau fa pa pau I te ke hao mo malu e tai mi fe folau aki vakatahi Whakai ki I he fika telefoni ko e vau fitua ni mahiwa fitu noa pe ko e fitua ni mahiwa fitua pe ko ho autono mai pe ko mau ofisi e wafu fawa pe ko ho whakai e mau pe si Facebook ko e Tonfa Ramsey Shipping pe email ki he ramseyshippingcompany@gmail.com o kuatu ai pe a whamarolo tohonga ia me he pule mo kau ngau e Tonfa Ramsey Shipping Company I ngai whengau akile rei ko toa pe whalau mau pe I he waka ai Tonfa Ramsey Shipping Company. Offshore Mining Limited, kau kata te kumi mga toloa mi tahi loloto atu li sone kia kaha o tu loa. O tau maki no tāna ki ngai me tali mga tinga.